idan hangni krui baro kinong rep nangkat bat kinong ilang jong ki bawan na ki thain wo per jong ki snong ki bahap po mo kunro po mo ren keneng bat po anong krem konstitusi berolai konstitusi ki don benta akan ke jingalang kepada shu dia mantan ya kene ke jalan kilawan hangni kum kidkhot jong ke joint action committee farmer cell ke baki dang shu thau dang menta dang RCIC ki tuan ya kendo ingam rasi da kajing semua bakia nama kita dan gijing ke baki ni kinorep jong ketika thain berhui kisem kiapun ya snow hanga ya kita gijing jong ki ke ba ya kador jong kubi la syak nak ben kador ku masang dengka andrei katkung gijing batai jong ki ong ba kalayak kador jong ki jhur ki jhat jong ki phan pat tung da pe ki jing mi jong ka te ke phan ni la bang in su thu ba na dum chim snem ki no rep dumi ki la shem ki jing na mata kani ki jing pam khlam hakung kani ka por pandemic haus nem balale kele persyang tak bala dan kerja nomor kayo kaya kim simla makin di ya kamar kemata jengki mensusna teki gidangot bamata usnem tan fer ndrei mata biang kumalong nata hakini di lockdown di balai benai kani kadang penduk nang susu yakini kinong kami bat kumalong nata kinorep dungi kiladon hakajing kaba hadu kata dabong lawan batai namar balai makayo hadu unta kadang khang bat ngilmo ba kasokar kum bakalakula banpli yakiyo ki bahe hakidong di bapher hadu unta kini kiyo kim sumpli nilai yosno nakaliang chief minister bo kula bo sapli gayo bo bahe haki di thain satay sathain mo kunro lani hasmit lani ha mawon kene bat kumta teter o dingpong satay sathain lenti mokla nimiri ki haba on bomden kata kayo cheno gini kinongrat tinjai banbo ya kamar tu jungki kata lo jingkli ba bahwa kini ke komiti joint action committee jungki nomor kawan rak mak cuma mentak sini kilapan kre ka memorandum ke baki ki ko baki ai mentak kini ke memorandum ke baki kila ai ki jonga ki om bayu kubi lahir keluar palat tang santun ka kami hak syu ba kejing pelut kabakongsan ya kabang isutu laki long kinong rep nong bendong andre kisutu ya ka MSP kisutu ya ka minimum support price bak kidawan atau sorkar pakai sorkar kadi ban sebun ban perkhat ban ai ya kata ka minimum support price ya kini kimar kiba kini dinogrep kitong buat kitong bandi nalor kata nisotu bawannya ke cold storage undan syubu lada kadang ke cold storage kata kemud ya uno umar ubah utlo kilala bikin bu hak kata cold storage kat adu ndau yo ya kador ke babiang lani kat adu ke por ke bakinuan ban shim kibrio di balat tie ya kan kemar
ni soto bakadon ke jinge bana kalian bersorkal kamu sundan kano no ke jing kersyang di kini kino rat ke jing kersyang kalong ke basyak siriang don ki bayo sumbai don ki bom yo sumbai don ki bayo ikasbo don ki bom yo sbo don ki bayo portilan bon balang bom yo portilan tenga suku baka don kecing pet siliang nakaliang bersokar hantam nak tunap juga agriculture atau horticulture tenginget bah yakini ki bar bersokar kadai bukan skap dunia bat ngadawai ka department juga agriculture dari bat itu ya kani ke joint action committee kabangal ong yakini ki member jadi menlek bagi tendu you director agriculture director horticulture you DAO kum tatete ba ya kano no kamar badai bandi na kiti jung kiti kinong rap karo tagajinya sufu lang ba kesoka ni sufu bakadon 1917 team ni kwa ka team 1917 bakan late bakan jumo kan ni pendek bak kini kinong rap kumte omdai bang IT hak kino kiwe ki group kiban punya ni kayo ban knyok dor ya kamar ke jumki te kiro kidon ka hok kinom rem kidon ka hok ba kinyo e ka bentar ya ke jing kriston jumki ndela da ki snow ba ya ka hok ke jumki ya ke jing kriston jumki baro sisnem anchuan anchupu dor ke brio na bar kan dah suatu kan dah don kaji lepas belang, dia kalau ke kabang sulit don buat. Jadi nama kata, kerpat, ya kasokar bakal dia mengenai benda ini kan? But, ya kini gimat baru, jom kini nongkrap, ya gaji jom kini nongkrap baru. Nang sarak hari ni assembly kawan sedang bersyukur hari. But, nakwa bawa menteri berdipek. Ya karep karyam unjuba ya ki jingbu jingkeli joma hapo ka assembly udai tamu kubi usok sao upan jadi kita juga lahir ya kena tentang jan long double nawar lagi tiap sao tengka nangi na you ayo di pratengka na lagi tiap sang tengka nanti ayo di kendai tengka kendai dia kelong ta jan masih muruk keneng marka nongkren kidai the mass production jongki ni jur tirawan mudur ba tang kini hi jaka lai jaka ki man kasmi daga ngambakla ki sei da ki ton omdei kilo da ki ton u pan jadi pautan kubi, udah pautan usosa. Kaba, lese kayo keselong kamla, bahkan pediam, nomor baru buntan juga. Kayo yakin ni kadai tang sabar jong kejelajah ni kadai asam, bat ter na asam sabar. Jadi nomor kata kedau, kaba kadang mass production. Kemudian kini rep demi barok kidai tangki wholesaler. Kaba wholesaler kata kamu kidi tak akador kaba biang kaban bionong maki. Jadi kata kita juga kit ya kamal kidai di on a retail basis kat baki kuat mandi. Ya kata di menong tim kuat mandi kat mau kidai di. Andrai ya kan nom bat ya kejing yo nong joki kidai betul yo. Ya kejing pelut jengkik. Kum iwe nampak menei ong. Apa tung upan, sinor upan. Indah bu jengkai iyo, i pelut kupasku tengka. Denum deramba. Sitan rai, mo. Sitan rai kalau sepuluh tengka. Dia kata kamu, ide ban iyo, ya kata kejing pelut jengkik.
Den nalor kata kasiputun kala de ilut tang sitan rai bantum. Den lada uwan ubriu nabar uknyot uong ayanga santun ka de kemo waya. Haka next round by day mandik tum na in se pisa bande mantit sembai mantit sebok ban pun krek dan kabai belam da ban krek ikinur kade ke barem. Dede hanta kawan ra ya kejingduk ya kini hinong ram ba waka economy jongki kala hiar sama kolat hakini di asnem hakini ke port pandemi saka by school kur saka puncai nalor kata bandak kem sekejing pang namu kini yo mani tu ifi kabasosi kalau bal 30% na pedeng gini hinong ram baru hakati katain kisah ram hatalam dem day parlok be deyang berapa persen na pedeng gini baru kisah ram hagibang sementara kita ongin apa ngadiban keren pak keserkar bakuno pak keserkar kan yarap ban ma yakini hiram bagi kilasin kita kapoi hadu atau stage ajaka bakini kinong rap kini onong ban lek ban siu no ikaram mentah karam kadang dak buat kadang serta kita kilong di sisa jog ini kinong rap